قائد أو القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. نشوف تقرير. أسست مع رفاقي في 2003 حزب الاتحاد الديمقراطي مع بداية الأزمة السورية، وكجزء من استعداداتنا للتعامل مع المستجدات اللي ستحصل في سوريا في ذلك الوقت. أسسنا مع مجموعة من رفاقي في 2011 حركة المجتمع الديمقراطي تبدأ. مع ظهور بوادر الحرب الأهلية في سوريا قمت مع مجموعة من الرفاق بتأسيس وحدات حماية الشعب، ومن أجل حماية هذه المنطقة الكردية بشكل خاص والمناطق شمال شرق سوريا بشكل عام. وتحول الوحدات حماية الشعب فيما بعد بمشاركة قادة من المكونات الأخرى في المنطقة، قادة العرب والسوريان الآشوريين والتركمان الآخرين في عام 2015 إلى القوى السورية الديمقراطية. كنا نعرف بأنه سيكون هناك حرب أهلية في سوريا، كنا نعرف بأنه سيكون توقعتم أن يكون حرب أهلية؟ نعم، توقعنا بأنه سيكون هناك تدخلات إقليمية خارجية مباشرة في سوريا وبشكل أخص من قبل تركيا، وتوقعنا بأنه سيكون هناك يعني حرب الطائفية وحرب أهلية في سوريا. ولهذا عندما كنا نمارس العمل السياسي في بداية 2011 وحتى قبل ذلك وحتى قبل ذلك وحتى قبل ذلك وحتى قبل ذلك قمنا باستعداداتنا العسكرية، قمنا بتدريب شبابنا، قمنا بتجهيزهم وجهزناهم لهذه الحدث، لهذه المرحلة. ولهذا عندما أصبح يعني عندما بدأ الحرب الأهلية في هذه المنطقة كنا مستعدين لها. وعندما انسحب قوات الحكومة السورية من هذه المنطقة كنا مستعدين لملء هذا الفراغ. عندما انسحب قوات الحكومة السورية من هذه المنطقة كنا مستعدين لملء هذا الفراغ بشكل فوري وملأنا. FHP هاتی بلاکرین 12 ماه یانیواری 2020 مظلوم عبدي بزمان عربي دا آخذه ليتشتن بالكش تيده حنا برا آبوتشي دماكو از رخنه دكن بزمان عربي دبيجن جبو رازي كرنا عربا ولدجي شورشي وشورشي رشدك وشورشي دكي شفرشي تشتن ببيرن جديد نا يكجبر برسيوان إبهاية بلند جنرالي قراسة بزمان عربي ولي قهدار كربي تشد بيجي اللي خمناك أزي ورقري من زمان كردي جيجبوغو باكوري تيبجيجن فيم بكن ب PKK چه سری گلمه لروجاوای کردستانی. اوی جامعه ریحانه دبیجه دما خود دناس کرن به روزنامه‌گری مصری دبیجه کو بحثا دیرو که خویا PKK نابیجه تبلی PKK بیجه پارتی کی کرد نابیجه PKK دبیجه جوانک بوم لزانکو حلبه مخوندیه وما أندى زياري خوندي تمام نكريه تبلي بارتي سياسي بيو سيجارة هاتي قرتن
رژیما سووری ویگرتی ولۆ دەبێژە چیژی بەحەز دەکە دەبێژە بەحسە پێکێکی ناکێت تەولیبوونە ئە پارتیا کورد پێکێکێ قەت بەحسە پێکێکی ناکێت هیچ بەحسە پێکێکی ناکێت دەبێژە 1000 ئەز و گروپێک هەواڵێ خۆمە پەیەدێ چێگیری li gorî agahiyê me ji damezrandina peyedê şahîn netê debû şahîn di nava HPG debû di eleqeya wî bi damezrandina peyedê nebû eleqeya Rehmetiyê Rostem Cûdî hebû eleqeya Nasirê Hecmansûr hebû Osman Ocalan ji xwe di kongreyê peyedê de hazir bû ne Salih Müslim hazır bû ne Fuat Umer hazır bû evana di kongr jî de nehazir bûn Rehmetiyê Kemal Şahîn kadrê PKK û Subayê Artêşa Sûrî a berê ku ji artêşê reviya bû tevlî PKK bibû Kemal Şahîn ji gundê Xelîlê Efrînê ku PKK wî tasfiye kir ew jî tê de hazir bûn gelek kesên ku di kongreya damezrandina peyedê de hazir bûn yanî agadar bûn ku Şahîn ne nav tebû yanî ev derewa ewil a mamoste General Mazlûm Ebdê çi dibêje dibêje me piştre yanî berî me yanî dibêje ji damezrînerê YPG'yê hêzên yekîneyên parastina gel ne hêzên parastina gel yekîneyên parastina gel YPG piştî wê YPG 2015 de dibe qesed ew û grûbek hevalê xwe her tim ew û grûbek hevalê xwe yani bê teelîmatê PKK behsa PKK nake û hemû yanî dibin mere karibêje ne rastî yani vir nerast çi jî dibêje me dizanî ku şerekî navxweyî li Sûriyê rû bide me dizanî rojnamegerê Misrî dibêje we texmîn dikir dibê erê me texmîn dikir yanî piçek jêr gotina wî sererast dike me dizanî ew ê şerekî çêbibû û me xwe ji vî şerêxanê re amade kir ew î piştre sererast dike dibe me texmîn dikir ku tiştekî bi vî rengîhan rû bide û me amadekariyê xwe û ji bo tiştekî rewşekî wilo re me hazir dikir gotina dizanî ê bêjer spîker rojnamegerê Misrî jêrê sererastkirî dixe çerçeveya zanebûnê dixe çerçeveya texmînê dîwarê te ji kur dizanî demekî yanî tiştên heyî kontakta PKK û rejîma Sûrî heye ku projektekî şerê navxweyî li cem rejîma Sûrî heyî PKK jî jê agahdar e me dizanî bi zimanê erebî zelal wilo dibêje piştre dibêje di dema karûbarê me yê siyasî destpêka 2011 de heta berî 2011 ew dibêje Mazlûm Ebdê dibê di destpêka 2011 heta berî 2011 me amadekariyê xwe kir amadekariyê eskerî perwerde çek perwerdekirina gênca û dema yanî hemû rewşa ku em xwe ji şerekî navxweyî re hazir bikin me xwe jê re amade kir çi dibêje di destpêka 2011 de dengê min tê ve apûçiyên hêja lêkolînerên hêja ev ne ez dibêjim ev Mazlûm Ebdê dibêje me berê gotiye û me belge jî li ser daye lê heva belgakî din ji devê Mazlûm Ebdêye ne ji devê yekî din dibêje amadekariyê me yê leşkerî di destpêka 2011 bû heta berî 2011 me xwe amade dikir dawiya 2010 lê dema şerê navxweyî li Sûrî rû da em jê re amade bûn em jê re hazir bûn hemû tiştê me hazir çi hemû tiştê te sîlah û çek û
وجبل خانة وپرورده وأفتشتين هاني باش أزوي داخوياني أهاني وكي لخوا مكرهاتن از زيدي وكيدن از تناوي لي ناكم لخوا مكرهاتنكي وببلغة وبزمان عربي زلال كو PKK اف اندام PKK اندام كوميتان افندي و اندام دستياوي عسكري PKK بيجي دسبيكا 2011 وبري 2011 ما آماده كريين خوين عسكري لروجافاي كردستاني كرو هنا لسوري لبو تفجر نبو لبو تفجر جماوري سيفيل لسوري ده آدارا 2011 دسبيكر باز ده آدارا 2011 دسبيكر ششمه اف لبو تفجر هاني اف سرهلدان هاني سيفيلان بو نه داعش هبو نه نصر هبو نه ارتش آزاد هبو نه اف هيزن تندرا وراديكال ودينجي واف تشتكت نبو PKK هبو چکدار بو رژیم سوری هبو چکدار بو دمکی هیزا سیاسی یا عسکری آبری هر کسی چک و شروان و جبلخانه درباسی روجاوای کردستانی کر PKK دمامت گوت PKK یکمین ریخستن و پارتیا کو جواک چکدار کر ده روشکی ده کو روشکی سویلانه چک نایب کار آنی کسک یعنی پیوستی بچکان نای و بالناوی پاراستنا هریمه پاراستنا هریمن روجاوای کردستانی و بنرن روشا کو نها روجاوای کردستانی تیدهی چکی PKK چه آنی سریون خمکران يعني لو خمكرهاتنا هاني تكزدك تيكلين PKK ورژیم سوری لدجي سرهلدانا كل سوريا رودا دما هنا دو قناغا روشا سيفيل دبو كي دا آخذ مظلوم عبدي دا آخذ دبيجي أشكره بزمانك عربي يعني تفهم كرن بزمانك عربي ما جدسبيكا 2011 چک و پرورده و سلاح و آمدکاری شر نافخوایی ما کرد شکر آنی شکر هاد او گروبك حوالي خواه ديجا اب مظلوم عبدي دما هات بشتي بالتايبت مظلوم عبدي كنجي هات سوري بشتي كشتنا رستم جودي كشتنا ويجي بقمانه كشتنا رستم جودي بقمانه لغوري بريجي قوتيه واز دوباره دكم رستم لدجي پیمانا لنابرا PKK ورژیم سوری ورژیم ایرانی بو لو ما جهولي هاترا كرن بلقاد دستي من تنا لحمو تخمين ونرين وانجام وتشتي كل روشي هي ديار كرن كو رستم نا بآقري بك رژیم تركي هاتي كشتن لي بآقري PKK هاتي كشتن يعني ودم بي مسألة بأشكال بيشتي كو رستم چو جيانا خوش دست دا او دوسيا كد دستي ماموستا جنرال مظلوم عبدي شاهين تشيلو او هات سوري بجنرال الاستخبارات السوري لحلبة للشامي حمو كاروبار عسكري حمو كونتاكت عسكري اوي سرار عسكر بيش رجع يعني دوسيا كد دستيوي بيشي حمو تشتي لسر هفدو آني مظلوم عبدي 2011 2012 داوية 2011 2012 و بيفا گريداي 2013 و 14 في چيروكا داعش جا دركت بويرا داعش دركت بيشتي مثلا داعش بداوي بو هيدي جميل بايك ويدا آلية كي ونها يعني ايكو مظلوم عبدي دي باريس امريكينا امريكي هما
خو ji parastina Mazlum Abdê bidin alîkî wê Cemîlbayî ku PKK wî biqurtînin. Wî biqurtînin. Çi jî dibêje qeraseyê gerarala yanî di vê warê hanê de ji bo gelê me yê Rojavayê Kurdistanê û ev kesên bi PKK hatine xapandin û dibên şoreşa Rojava û şoreşa Rojava. Mazlum Abdê bi zimanekî zelal dibêje dema hêzên hikûmeta Sûrî xwe ji herêmê vekişand em amade bûn, em hazir bûn ji bo ku vê valahiya hanê em dagirin û me dagirt. Bilez dibêje dema ez dubare bikim dema hêzên hikûmeta Sûrî ji herêma Rojava, herêma Kurdistana Rojava xwe vekişand tavîlî bilez em hazir bûn ku em vê valahiya hanê dagirin û me dagirt. Hêzên hikûmeta Sûrî xwe vekişand. Baş e biraderên ji Kobanê û kantona Kobanê ev ê li Ewropa û ev ê li dinyayê belawela kiriye. We bihîst Mazlum Abdê çi dibêje hêzên hikûmeta Sûrî xwe vekişand. Ne şoreşa Rojava hebû ne we bi zora xwe bi hêrsa xwe bi hêza xwe we rejîma Sûrî jî we rizgar kir we şoreş li dar xist û nizam. Dema ev Mazlum Abdê dibêje divê hêzên hikûmeta Sûrî xwe vekişand û cî ji we re hişt. We jî tavîlî wê amade bûn û haziriyê xwe ji berî 2011 û berî 2011 Mazlum Abdê dibêje. Ba Mazlum Abdê dîsa ji we re dibêje û wilo sîleyekî li ser riyê we dixi ku zingînî ji we tîne. Zingînî ev virê ku ev 12-13 sal e ku hûn dibêjin şoreşa Rojava û şoreşa Rojava. Ev Mazlum Abdê jî dibûtî şoreşa Rojava. Lê li vir bi zimanekî erebî û zelal xwe jî derewçîn derdixîne virker we jî virker derdixîne. Deja herin bersiva qeraseyê generalê xwe Mazlum Abdê bidin. Bi van daxuyaniyên ku di meha yekê 2020 de ji televizyonekî Misrî re ji rojnamevanekî Misrî re van daxuyaniyahan dayê. Herin fermo bersiva generalê xwe bidin.